Ndakwiringiye Yesu, nizeye ijambo ryawe, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Ndakwiringiye Yesu, nizeye ijambo ryawe, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Wow, ko muraririmba ntavyumvira mu mutima wumva nashitse. Yes, muza makuru. New Hope International Ministry ifite conference ivuga ngo muriro. Fire. Musiro kandi ngo muriro. Yes, bafite igiterane gitangaje, igiterane gikomeye cyane kizobera hano muri Sydney. Tariki zingahe? 4, 5. Yes, nukuvuga ngo abaturage bose bo muri Sydney, inyuma ya Sydney, Australia yose muratumiwe, ntimukabure. Ese icyo giterane kizaba kirimo bande? Icyo giterane mwumva rero kizaba kirimo abantu bakurikira: Apotre Joshua Masasu guturuka mu Rwanda muri Restoration Church, na Madame Lydia Masasu guturuka Restoration Church i Kigali mu Rwanda. Kigali mu Rwanda. Ndetse n'umuririmbyi ukomeye, umuririmbyi uramya Imana, umuramyi mwiza cyane uzwi ku mazina ya Gentil Misigaro guturuka muri Canada. Bazaba bafitiye agaseke bene data, bazaba bafite inyigisho z'abashakanye cyangwa se abubakanye, bazaba bafite inyigisho z'urubyiruko cyangwa se teenagers, hazaba bafite inyigisho z'abana batoya, ni ukuvuga under 12 years old. Abo bose baratumiwe, ni ukuvuga umuryango wose uratumiwe. Hariho n'urukiko abanyafurika. Don't miss